Bakuzi inshuti z'akadasohoka banywanyi bacu ba Ruhuka Empire, reka nongere mbifurize kuguma kugubwa neza kugirwa mu byo mukora byose. Birumvikana rero nta makuru tuba tugarutsemo arebana n'umutekano, politiki na diplomasi kugira ngo tuba updating, tubabwire uko situation ihagaze muri rusange. Sindi butinde rero, murabizi ko twibanda mu gihugu cy'u Burundi, reka ibi bintu miti mbyinjiramo. Turi mu gitondo rero cyo ku itariki rwose zigera kuri 21 z'ukwa cyenda 2025. Birumvikana rero ni amakuru tugarutsemo kugira ngo tubabwire uko situation ihagaze ku mirongo y'imbere ku rugamba. Sindi butinde rero ndaza gukubita mbangura, ariko naza gutangira manje gusoza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kuko ni iby'agaciro. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi ndetse na South Africa. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima, ariko kandi bari hano bari muri ibice bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa, nabo reka tubahe ikaze tubikuye ku mutima, ndetse ari nako duhita twinjira mu cyitwa ingingo z'ingenzi. Ntabwo turi bugirwa kubabwira ko ubu tuvugana drone zo mu bwoko bwa kamikazi ziri kuva hano mu murwa mukuru w'i Bujumbura cyangwa se mu gisagara cya Bujumbura, zikerekera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bumaze iminsi bwigaruriwe n'intare zasambwe. Ntabwo ndi bureke kubabwira ko noneho ibintu byakomeye, izi ndege zirimo zirarasa ku rwego rwo hejuru. Turaje tubikomozeho gato. Ahitwa Mwenga, ahitwa Nyangezi, mwaba nk'Imana mwe, ni hano za Walungu muri teritwari ya Karungu na hafi za Kabare, ibintu byakomeye. Ahitwa za Mikenye, Iminembwe, abarundi nyamuneka bari kugaba ibitero biremeye cyane kuri twirwaneho bafatikanyije n'igisirikare cya FARDC. Nabyo turaje tubyinjiremo tubive imuzi n'umuzingo. Turaza kubabwira amakuru menshi akomeje kugenda aturuka muri AFC M23, icyitwa ibiganiro bishobora kuba bigiye gusubukurwa. Turaza kubabwira byinshi bigiye bitandukanye bijyanye n'umujyi wa Uvira, tubabwire rwose uko abarundi bari kwitwara kugeza maginga ya icyitwa Barundi. Ubona ko nyamuneka bamaze kukameza, ubona ko barimo barambarira urugamba ku rwego rwo hejuru, ndetse bari kugaragaza yuko nta kintu na kimwe bashobora kuza gukora. Icyitwa izasarambwe zikiri mu bice navuga ko zimaze iminsi azigaruriye muri rusange. Ntabwo ndi butinde, nyamuneka ibi bintu muraza kunyemera duhita dukora iki, duhita tubyinjiramo kuko narababwiye ngo sinjya mbatindira. Ariko dubanze duhere kuri iri fatwa rishoboka isa n'isaha ry'umujyi wa Bujumbura muri rusange, cyangwa se kuva ku witwa General Neva. Ubu tuvugana amakuru mfite namaze kuba ngwaho rwose, namaze gucakira atariho ivumbi, nuko hashize iminsi itari mikeya hariho rwose ubwiyunge cyangwa se ubufatanye buremereye bw'igihugu cya RDC ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ubufatanye buremereye rero bukaba bwabaga, ariko bukaba mu bikorwa navuga bidasanzwe by'igisirikare cy'Imbonerakure na FDNB mu gufatanya by'umwihariko ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Imbonerakure amakuru dufite zirwana nk'abazalendo, mu gihe igisirikare cya FDLR cyo kiba kiri mu gituruka mu gihugu cy'u Burundi kirwana nk'igisirikare cy'ikinyamwuga muri rusange. Ubwo rero rwose mu kanya gato nibwo nari ndimo rwose nkurikirana amakuru, ndetse akaba ari n'amakuru nari maze igihe nkurikirana, mpita mfimirwa n'umuntu rwose uri hariya mu Cibitoki ambwira yuko buri igisirikare cy'u Burundi ngo gifatanya bya hafi na FDLR, kandi ngo mu gihe umujyi wa Uvira ngo waba uvuyemo ndetse na bimwe mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko ku butaka bwa RDC bikavamo uwitwa ngo Tshisekedi ngo ashobora kuzahita yifashisha izi FDLR mu gukuraho ubutegetsi bw'u Burundi, ngo yarangiza ngo izi FDLR by'umwihariko ngo akazifata nka bamwe
mu bantu bashobora kugira gute gukuraho ubutegetsi bw'u Burundi, kuko ngo witwa General Neva nawe ku butaka bwa RDC ngo ashobora kuba arimo aragambana, kuko inama zimaze iminsi zikorwa ntibari kwiyumvisha ukuntu ngo icyitwa M23 imaze iminsi ifata bimwe mu bice bigiye bitandukanye, ndetse nyuma y'uko imaze iminsi ifata bimwe mu bice bigiye bitandukanye, ubu tuvugana hakaba hari amakuru yemeza y'uko rwose ngo ibintu byamaze guhindura isura. Hakaba hari amakuru yemeza ko ngo FDLR ngo noneho zirimo zirakora nk'igisirikare cy'umwuga cy'i Burundi, ndetse ngo imbonerakure zo zigakora nk'uko Wazalendo zirwana. Ibi rero benshi by'epfo ni igice kigenzurwa rero n'ingabo za Kongo ndetse n'iz'u Burundi. FDLR na Wazalendo bacukura bari aho hafi rwose, nyamuneka muri ibyo bice. Ni ukuvuga ngo uru rugo rero ngo baruteye ngo rwitwa Bienveni, uherereye muri quartier ya Songo, nk'uko amakuru atugeraho drone zacu zaduhaye bivuga ngo uru rugo rwose nyamuneka ngo abakurikiranye amakuru ngo baravuga yuko ngo barutwayemo ibikoresho byo mu nzu, harimo igikapu cyari kirimo imyenda y'umugore n'iy'umugabo, kandi ngo batwara n'ibikoresho byinshi cyane. Ngo si ibyo gusa, kuko kandi ngo batwaye televiziyo, ubundi kandi ngo banamwaka amafaranga agera ku 400 y'amanyekongo yo kumucungura. Ubuhamya rero twahawe n'abaturage bari baturiye urwo rugo, abantu bitwaje intwaro muri iryo joro bavuze yuko binjiye kwa Bienveni bamutwara ivarisi ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Si ibyo gusa, mbere y'uko biba inshuro nyinshi abanyamurenge barimo baragenda bangwa ubunuka hariya muri biriya bice, ndetse bakanabavutsa ubuzima. Ubuheruka kandi hari undi binjiye mu rugo rwe baka abantu bose bari muri urwo rugo amatelefoni, ndetse kandi banajyana inkweto. Uretse abo kandi hari n'abandi bagiye bakubitwa mu bihe bitandukanye. Igitangaje bakakubitwa babwirwa ngo ni Abanyarwanda, mu gihe ari Abanyekongo kimwe n'abandi bose, ariko Abanyamurenge hano rwose bavuga ko ari Abanyarwanda by'umwihariko bari muri iki gihugu. Ubwo rwose nyamuneka rero birumvikana yuko ibintu byamaze kuba bihindura isura, ariko kandi biba ibindi. Ikindi kandi kirimo kiragaragara muri iyi quartier ya Songo ni ibice navuga ko kugeza amaginga ya icyitwa Wazalendo ziri kugira gutya zigaturika mu misozi igiye itandukanye, zikaza zikamerera n'aba abaturage rwose bagahonyangwa ku rwego rwo hejuru, amasasu menshi akararavuga. Nyamuneka buriya biragoye kugira ngo amasasu menshi araravuga wowe usinzire, ntabwo ibyo bintu bibaho. Amasasu mu gihe avuze uko byagenda kose w'amaguru ugomba kuyabangira ingata ugakuramo akawe karenge. Abaturage rero mu majoro rwose ngo barara biruka, reka sinakubwira ngo barara biruka rwose basimbagurika bavuga bati Imana yonyine nicyo kintu kigomba kudutabara, nawe ubutegetsi bwa Tshisekedi bwaradutereranye. Gusa uwitwa General Sultani Makenga we yamaze kuba atangaza amagambo akomeye, by'umwihariko avuga ko ibintu bitari bworohe. Mbere yo kugira ngo rero uyu mujyi ntabwo turi uwuvemo, ahubwo hagati muri Uvira FARDC na Wazalendo aho tuvugana mukeneye kumenya ninde utegeka undi. Reka iyi nkuru mbanza nyingiremo umenye ese tuvugana ninde ufite umujyi wa Uvira hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo. Kuri uyu wa mbere tariki 8 Nzeri, murabyibuka mu mwaka w'2025 ku munsi w'ejo, umujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo wari umunsi wa 7 wirukanyemo wirirwamo imirwano ikomeye cyane mu buryo navuga ko budasanzwe. Kuba rero umutekano warakomeje kugenda usamba mu mujyi wa Uvira uzambijwe na Wazalendo, yashyizweho n'imyigaragambyo yo guhagarika ubuzima busanzwe mu baturage, ahubwo bakayoboka inzira y'imyigaragambyo. Iyi mitwe rero ntikozwa no gukorana n'ubuyobozi cyangwa se gukorana na Wazalendo amaoperasiyo n'iperereza. Amakuru rero dufite ngo nuko ibi byose ngo byatewe n'uwitwa General Kasita Olivier, bakaba banamushinza kwanga Wazalendo, nubwo AFC nubwo bavuga yuko ngo yaje kandi no kunekira AFC 23.
Ibi ni urugero rero rworoshye cyane rugaragaza amacakubiri yatangiye kumunga sosiyete y'Abanyekongo ndetse n'imitwe ikorana nayo. Nubwo rero ingabo n'imitwe bafatanyije ibi bikorwa byo kurwanya AFC, Wazalendo ngo bakingisha ngo bakangisha ugukomeza imyigaragambyo niba ari byo basabye kureka kubera uwitwa General Kasita. Ibi rero muri Uvira ngo nibyoroshye na gato ngo kuko Wazalendo iri mu mujyi mbere y'imitwe yabarizwaga mu misozi, buri wese mu birindiro bye. Abazalendo umujyi bamaze kuwukaba, abarwanyi ba Mayimayi bari bamanutse kandi muri ino minsi bari bacize ibirindiro mu mujyi wa Uvira hafi aho. Uretse kandi Wazalendo bafite n'abayobozi babwira ibibazo byabo, ndetse bamwe banashyizweho bamaze guterekaho n'umutwe ukora nka polisi. Nyamuneka uyu mujyi rwose ngo Wazalendo zawigaruriye kugeza ngo zikuwufata nk'igihugu cyabo bayoboye. Mu minsi ishize rero FARDC yamaganye Wazalendo karahava, uburyo rero batakoranaga ariko batumvikana, nta n'umwe uri gutanga amabwiriza kugira ngo ibyo murabizi avuye hejuru mu buyobozi rero bwa gisirikare. Ibi bintu ntabwo byoroshye kuko Wazalendo bazi imisozi barwaniramo, kuko bahamaze igihe kirekire. Muri iyi mitwe rero ya Mayimayi ni amatsinda abarizwa n'ubundi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, muri rusange. Nyamuneka ibintu birakaze. Ubwo rero ku muntu washaka kumenya ese ninde uyoboye umujyi, ngira ngo muri kugenda mu byumba. Amatsinda rero abarizwa by'umwihariko muri Wazalendo ubu tuvugana afite abayobozi, ndetse igiteye impungenge nuko uyu mutwe unayoborwa n'abayobozi by'umwihariko b'amakare kabisa. Urugero rero nka Rene Itongwa wahoze ari umunyamuryango wa FARDC witwa William Yakutumba. Uyu nguyu rwose yahoze ari uyoboye umutwe wa CPC, ndetse uri no mu gihano cya Loni, ngira ngo ibi murabizi. Hariho kandi na John Makanaki Kasimbiri umaze igihe kinini mu misozi ireba Uvira kandi yanga cyane witwa General Kasita, umuyobozi wungirije w'akarere ka 33 ka gisirikare, ndetse akaba ndetse na Kashumba Nyerere nawe murabizi yuko uyu mugabo kuri amatsinda yose ya Wazalendo muri Kinshasa, ndetse wanga nawe urunuka uwitwa General Kasita. Igisasu rero umujyi wa Uvira wamaze kukibona kizawuturikana n'aba Wazalendo bamaze kwigira akarakajya. Ikindi kandi leta yumvikana ya Wazalendo ivuga ko nta kintu nta kimwe kigomba kubahagarika usibye uyu mujyi wa Uvira kubarekera. Icyo nicyo kintu cyonyine babona gihari. Mu gihe umujyi wa Uvira rero batawubarekera, nyamuneka abataramu bavuga yuko ibi bitazigera bihura, bitazigera bivamo, bitazigera rwose bihira FARDC ndetse n'abafatanya bikorwa babo. Ubu rero ubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi nyamuneka kirahejwe, nta kintu na kimwe cyemerewe kuvuga ku bijyanye n'umujyi wa Uvira. Nta kintu na kimwe cyemerewe gukora ku bijyanye n'umujyi wa Uvira. Ubwo nyine icyitwa koalisiyo nyamuneka niyo navuga ko iyoboye mu buryo navuga ko udasanzwe. Ubwo rero nyamuneka ibintu mumenye ko byamaze kuba bikara, ariko kandi abifata indi ntera. Ibintu byamaze kuba bifata indi ntera. Tuvuye hano rero by'umwihariko n'ubundi turacyari mu mujyi wa Uvira, by'umwihariko munyemere babwira yuko ahitwa Kalamabenge amasasu menshi nyamuneka yongeye kumvikana muri ibi bice, ndetse akaba ari amasasu by'umwihariko navuga ko akomeje kugenda afata indi ntera. Amasasu menshi akomeje kumvikana gusa muri Uvira. Ubu tuvugana nubwo amasasu menshi akomeje kumvikana, ni nako abaturage nyamuneka amaguru yabo bari kuyabangira ingata bagahunga. Amaguru yabo bari kuyabangira ingata bagahunga. Ubu tuvugana rwose amakuru mfite nuko abenshi bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. FARDC rero n'igisirikare cy'u Burundi ngo bongeye kugaba ibitero bya drone
mu baturage ku munsi w'ejo ndetse no muri iki gitondo. Ayo niyo makuru rwose ndimo ndakira, yenda iyi nkuru reka nyinjiremo. Ibi ryatangajwe rero nk'itangazo ryashyizwe ahagaragara na AFC M23 babicishije ku rubuga rwabo rwa X, bavuga ko ku mugoroba rwose wo kuwa mbere ndetse no kuwa kabiri bagize gutya bakagabwaho ibitero. Ni tariki ya 8 n'iya 9 n'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, FDL ndetse na Mai Mai Wazalendo, abacancuro n'ingabo z'u Burundi bagabye igitero rero cy'urugomo rudasanzwe ku mirongo yose y'urugamba. AFC rero ivuga ko ibi bitero ngo byateguriwe mu Uvira ndetse no mu mujyi wa Bujumbura, ndetse byibasira n'uturere by'umwihariko tugiye dutandukanye, aho hakoreshejwe imbunda zitandukanye ndetse na drone. Ihuriro rya AFC rero M23 ryatangaje yuko umugabo ku banyagihugu ndetse n'amahanga nyongera gushimangira urwo umugayo, nuko banditse umugabo ku banyagihugu ndetse n'amahanga bongera gushimangira kurinda abaturage ba civile by'umwihariko mu buryo bwo kugira ngo bongere kubaho neza. Ubwo rero rwose birumvikana yuko nubwo ibitero bya drone bikomeje kugenda bibaho, nako icyitwa intare zasambwe nyamuneka zikomeje kugenda zikanira zivuga ziti Tshisekedi ntabwo ibintu biri bukorohere, ntabwo ibi bintu ushobora kubikora ngo tugukundire. Imirwano rero ubwo ikaba ihereye aho ngaho ica ibintu hagati ku mpande zombi, icyitwa igisirikare cya M23 kigatangira guhangana n'ibitero by'umwihariko bya FARDC. Dukomereze mu makuru rero nanone akomeje kugenda avugwa mu bice byano za Kavimvira. Nyamuneka amakuru amaze kwakira ngo nuko ahitwa Kavimvira ibintu byongeye guhindura isura. Kavimvira ngo ibintu byongeye guhindura isura ku rwego rwo hejuru, ngo kugezaho rwose ngo icyitwa coalition ya FARDC nyamuneka ngo ibintu byagize gutya rwose ngo bikayicanga, ngo bakabona Wazalendo badashaka guhagarara ibyo barimo barakora, ndetse ngo bakabona ubwicanyi burimo burakorerwa abasivile bikozwe n'izi Wazalendo, bakavuga bati natwe itegeko twahawe n'ubundi tugomba kuza kuryubahiriza. Ubwo rero rwose abataramu bakaba bahawe itegeko ryo kuguma n'ubundi kurasa n'ubundi nk'ibisanzwe kuri Wazalendo. Gusa nyine nyamuneka Wazalendo zikaba zikomeje gukora buri kimwe cyose kugira ngo nazo by'umwihariko ngo zigire zite zirwaneho muri rusange. Wazalendo uzakamejeje, Wazalendo zamaze kwambara urugamba, muzimo zirarwana na FARDC ku buryo abenshi bari kumva amasasu bakagira ngo rwose ni M23 yamaze ko yataka, ariko mu by'ukuri ari Wazalendo zagize gute zakamishije mu buryo navuga ko budasanzwe. Kavimvira rero ku batahazi nyamuneka akaba ari ku mupaka ku nkengero za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse winjira mu gihugu cy'u Burundi ahitwa za Katumba, ndetse ubu tuvugana bikaba ari bimwe mu bice navuga ko byamaze kuba bigenda bigaragaramo imirwano yo ku rwego rwo hejuru, imirwano ikomeye cyane. Ubwo rero amakuru dufite atariho ivumbi nuko n'ubundi mu gihe ibi bikorwa bitari buze guhagarara, icyitwa imiripuko mu rwego rwo hejuru ibikomeze kugenda yumvikana hano mu bice bya za Katumba. Imiripuko, amasasu menshi araza kugoma yumvikane, kandi Wazalendo FARDC baraza kugomya iyi mirwano bayigiremo ingaruka, cyangwa se bakomeje kugenda bayitakarizamo abasirikare muri rusange. Ibyo si byo gusa rero, by'umwihariko bikomeje kugenda bigaragara hano numva birimo biragenda biba nako rwose igisirikare cya M23 kiri gukora buri kimwe cyose, by'umwihariko kikinjira mu buryo navuga ko budasanzwe, kirimo kirakora buri kimwe cyose kikinjira rwose mu buryo buremereye cyane, ndetse kikinjira mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko bya Uvira, ndetse binavugwa ko umujyi Uvira ushobora kwibwira ukavamo utanarashwemo amasasu menshi cyane. Abagera kuri 15 rero bitabye Imana aha za Kavimvira nyuma y'amasasu menshi cyane akomeje kugenda aca ibintu. Bujumbura rero Wazalendo zamaze kwinjira by'umwihariko nyamuneka ngo arimo abashaka ubutwa General Kasita, ndetse uyu nguyu ngo bakaba bamushaka mu buryo cyangwa ubwiza by'umwihariko kugira ngo bamwivugane.
rero rwose Bujumbura navuga yuko by'umwihariko ibintu naho ishobora kuza gukomeza guhindura isura. Bujumbura urugamba rushobora kuza gukomeza guhindura isura, tukabona abazalendo bari kugenda batera amabombe cyangwa se banarasa mu mahoteli agiye atandukanye. Urugamba rwa Kongo rero rwahinduye isura Burundi, by'umwihariko aho ihuriro rya AFC riri gutangaza yuko rwose ngo bari bwihanangirize ikintu bita Umurundi na FRDC, by'umwihariko kuko ngo nabo batarimo barashyiramo ubumuntu mu kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye kandi birimo abasivile, by'umwihariko benshi cyane, birimo abasivile rwose batari bake muri rusange. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara nyamuneka nuko ubu tuvugana mu bice bigiye bitandukanye byano za Burundi umutekano wakajijwe mu rwego kugira ngo nyamuneka baze guhangana n'ikitwa